uyu munsi ndababwira akamaro k'ijambo ry'Imana ukeneye twongere dukunda ijambo ry'iki. Ijambo ry'Imana amaze gutegura ko aricyo kidusoganira akamaro karyo, nasanze iniryo ryadukuye mu bubata bw'ibyaha. Ni ukuvuga ngo twari mu mwijima, twari twigaragura mu ivata ry'ibyaha. Adamu amaze gucumura, icyaha kera cyari cyaratujeho, twari mu cyaha. Ariko Yesu amaze kudupfira ashiraho ijambo, aravuga ngo hereye none uko tuzunyine ubu nyine bokubwira ngo ntokibaye uriyo bakagoye sindi nationality uyu munsi bakayigusingiriza uzifye yogira wohindura ingendo bagwaye nationality hano kandi kindi baba bakuyosoza tugukurikirana. Iri jambo ry'Imana Yesu yari duhaye ka nationality ngo arangiza aravuga ati mureke uzokuvogera urifite bazombona nibwo nzomanuka inyo nationality yanje ndayibahaye mbahaye ijambo ryande niba bakoraho bakababangamira nzomanuka ntabaye nimugira ngo he ukimama muri mugukunda no bibuntu birone kindi nubasha n'imbaraga bifite amen zo kuba bo gutabara mu gihe wagize ikibazo mu bindi bihugu ukabona baraje bakavuga ngo uyu ni umuntu wacu muramurekura nimwangi yugo twese turakoresha imbaraga zacu nubasha dufite ariko muramurekura ariko ijambo dufite tituzubasha rifite. Niyo mpamvu kenshi tubibona kirisanzwe turaganira akamaro k'iki cy'ijambo ry'Imana. Reka dusome imbaraga z'ubutumwa bwiza. Mwumva kandi bongeyeho ngo ni ubutumwa bwiza ukandi yose turatubwibwa si meza ariko iri ni ubutumwa bwiza. Turasoma mu Jakozwe n'itumwa akora ko niyo teme ibice 5 no ku murongo wa 27 hamwe n'umurongo wa 28. Soma ijambo ry'Imana Jakozwe n'intumwa ibice 5 27 kugeza ku 28. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina, none dore mujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu. Yego naho undi arasoma Abaroma, Bibiliya bazabayisoma bahagaze. Abaroma igice cya mbere no ku murongo wa 16. Dusome mu izina rya Kristo urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma rimwe 16. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese. Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Yego. Kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana, gushurirwa guhesha no kwizera gukomezwa. Nimwo harimo gukiranuka guheshwa no kwizera. Guheshwa no kwizera. Nkuko ibyanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kuko byanditse ngo ukiranuka azobeshwaho no kwizera. Icaye. Nabanzarinde. Ubutumwa bwiza ni imbaraga ziduhesha no kwizera. Ntabwo zigarukira aho ngaho. Buraduhindura bwarangiza bukaduhesha kwizera. Tiwakwizera utarabona ubutumwa bwiza. Wakwizera icyo utari wumva. Ariko iyo umaze kumva ubutumwa bwiza nibwo uza utangira kumenya ngo no kwizera Imana. Kuriya hazabwira dukondana umuntu tukamubwira atari ko kubera iki utawuse nibiki umuntu ntaramenya Imana ntarizera tarakizwa kubera ko utazukora iki ngiki ndetse ukabaho kimuhatira ariko muri we taramenya akamaro k'ubutumwa bwiza. Kandi uko twese twosobanukirwa misiyo ya hano ubu budage bwo tworohera aho uri mu kazi aho urawigira uvuga ubutumwa bwiza ukabwiriza abantu. Iri jambo twasomye ba Petero Yesu amaze kubasiga
abasigiye buno butumwa bwiza. Aramubwira ngo nimugende ku isi hose muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Jewe ndabasize ndagiye. No arabasigara agenda. Ariko abasigira iki? Muvandimwe, niba ufite ijambo ry'Imana ahantu uzohashobora. Ariko nimba hafite gusoma mastiri hagutubse. Niba uhafite gusoma amagambo muzusi hakunaniye. Mureke mbere ko ijambo rizari imbere. Protocol hagarara mwese mufata amatoroshi yawe. Mbaho urugero rw'iri jambo uko nabitekereje. Naritekereje nk'umucuruzi utumurikira barazinya ari notari. Nitumara buri wese atunga itoroshi yiwe. Nigo rugero natekereje rw'ijambo. Eurizime. Ko murabona mwese ni muyafunge ucyo tuse n'abayajimije murebe. Ni muyahishe umuntu wese nahishigiwe ntigaragaza urumuri. Mwaruhishe? Nukuvuga ngo umuco utaraza, ijambo ritaraza twari mu mwijima. Twari ko turindagira mu buryo umuntu yogonga undi. Ntawaza ubona. Tuvuga ngo haleluya! 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 Yesu arabongora kanzana ubutumwa bwiza ku isi. Gukenanga abantu bave mu mwijima. Iyo uri mu cyaha, uri mu mwijima. Iyo uri mu bikorwa bitameze neza, uri mu mwijima. Ngo arangiza aravuga ati ijambo ni urumuri. Ni urumuri rubamurikira abantu bazorindagira nitabashiriraho ijambo. Ni nayo mpamvu mu kurema isi yayiremesheje ijambo. Ngo arangize arariduha. Ni mwatsi bimuri mwese. Agira gutya. Buri wese akabona. Akavuga ngo nukuri mbonye nkandage. Ndabonye we. Mbonye ijambo. Ati ijambo rirambira ngo sinkore kino kintu. Kera ukabonye handi hantu kandagira. Kurambuka umugezi wo kwambara imbaraga ziki. Iyo udafite ijambo uri mu mwijima ariko ijambo ryamaze kugeraho nibwo uzuba umuntu ufite ubwenge bw'Imana ukazukandaga ko bangwana ko ndabona abandi bakazana kugira ati se kuragenda mu biki uko kurabona ariko ukabwira ati ko ndabona dore umwangaza ijambo ryaje ari umuco. Amen. Cyane cyane ijambo ryaje rimeze gutyo. Nurifata nk'itari umuco muri wowe uzakomeza urindagire. Ariko nurifata nk'umuco rizakumurikira. Niryo rizatumurikira, niryo riduha inzira, niryo ritwereka uko tugomba kwitwara, niryo ritwereka uko tugomba gukora, niryo ritwereka uko tugomba gukunda Imana. Niryo. Ba Petero hano hantu bari bavuze amagambo y'Imana. Basoje kuyavuga. No abantu barabafata abakuru ngo barabafunga. Ariko ngo babafunze Uwiteka babonamo ijambo ry'iki ry'Imana ngo bari ko bafobza amagambo barimo baravuga ati bareke guma kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyabuna ni bamamaza ahubwo bavuga ibindi bagume bamamaza ibiteye imbere bavuge ko hano vashotse ibintu byiza amamodoka agezweho amashati ibiki. Ba Paul baravuga ba Petero atoya twebwe twagendanye n'uyu mugabo w'Imana ta kindi twovuga turavuga imbaraga ziwe no gukomera biwe kubera ko turamuzi yageze gira uti umunsi umwe Petero jewe n'abandi ngumanga umunsi umwe ndana mbona karakandagira hejuru y'amazi ndambwira ngo urinde hagaraho uri umuzimu cyangwa uri wewe ngo Yesu arambwira ngo Petero we ni jewe none se uzugendera hejuru y'amazi abwira Petero ngo Petero arambwira ngo niba ari wewe kubera ko nkuzi ugira ubasha n'imbaraga mu ijambo ryawe ayi mugire ngo he kubera kugira imbaraga muki pangura naje ngendera hejuru y'amazi pangura naje numpangura ndagendera hejuru y'amazi ariko ntampangura ubwo basha simba ufite amazi ndayazi azatwara abantu adakinye nutambwira singenda mwumva ijambo ry'Imana akamaro rigira ngo Uwiteka amwira ngo Petero we ubwo nawe amatsiko y'ijambo ngwino ndarivuze ngwino Petero ngakandagira arabanga yego amazi ni kabeta akandagira irya kabiri atamazi ariko amazi ya Yesu arimo Yesu ateye ubwoba ngo akandagira ubwa gatatu ngo agera ku ntoya mbwa gatanu aravuga ati ariko nanje Petero ko sinoroshe mu bacu Uwiteka amwira ngo Petero ngaga amazi nakomeza abamazi ngo yumva ko atangiye kuja kumira amazi ati mbabarira nari nishize hejuru. Ijambo ryiza ryo guca bugufi. Ijambo ryiza rituma ureba mugenzi wawe ukabona arakuruta. Ariko utarifite buri gihe wohora uririya ariko ufite ijambo ry'Imana uzuba ngo nuko naje ndumugaragu w'imburiki hati ndaco ndico.
bantu baravuga ngo ntiduceceke kuvuga ijambo ry'Imana twumvise. Aha tugomba kurivuga mu gihe icyo ari cyo cyose. Noneho bamaze kubyemeza ngo batangira kurivuga. Bakirivuga abantu baravuga ati mwafate mwafunge, ngo barabafunga babashira mu nzu y'imbohe. Mwumva iyo umuntu afite ijambo noneho ngo bashire mu nzu y'imbohe, batekereza ku ijambo ry'Imana, bakomeza kubitekerezaho. Imana avuga ati sinobona umuntu ufite ijambo. Uko impamvu tumuri kubona turi mu kuganya turindagiye dora tubango no kuri ibintu byaranze no kutagira ijambo. Niyo mpamvu ndetse yavuze ngo nabika ijambo mu mutima wanje, ntabwo naribikiye mu nyandiko. Uko ibi birasaba ngo tubikure mu nyandiko. Uzorebe niyo wasengera ikintu ukacizereramo, Uwiteka ntiyo gutererana. Barabafata barabafunga, babahora iki? Ubutumwa bwiza. Muzakozwe n'intumwa mukomeze wa muntu wasomye wa mbere ibice 5:27. Ndashaka ko yigira hepfo. Ni mwumve hano 29 ari uhera. Guhera kuri 29 haravuga ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye n'ukumvira Imana kuruta abantu. Ibikwiriye turabizi twebwe kera twarabimenye. N'ukumvira Imana kurusha ubutumwa bamushaka kutubuza. Ntabwo twohagarika ubutumwa, si mwebwe twokumvira twumvira Imana. Komeza. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Garukiraho. Mwumva kandi yabasubije, arabasubiza ngo Imana yazuye Yesu uwo mwishe mubambye ku giti. Aba bantu iyo ubutumwa bwamaze kuza uzushira amanga, iyo ubutumwa bwakugezeho tuzugira isoni zico wamenye. Igiti umuntu mukono akenshi bakubaza ngo uri Kristo, ukama wikanga nawe ukumva barasa nabagutunguye ngo yango no kuri ngo ndaho ngaho nanje ngo ngo ndiwe nyine bisanzwe uri reza. Ariko ba Petero ngo bashira amanga yo kumenya uwo bari we. Petero baramubaza ati none niki cyatubatera ibingibi? Barabona uwo twamenye yadusigiye mission yo kuvuga ubutumwa bwiza. Bavandimwe baturi hano mu Budage, bakristo ba Eleni, nta yindi mission y'Imana yadusigarije n'ubutumwa bwiza. Impamvu uri mukoni Imana yakuzanya, impamvu uri mukoni kurinze, nuko izi kugutegereje wiki ubutumwa bwiza. Bari barashize amanga. Iyo hamaze guhura na Yesu neza, iyo wakiri ubutumwa bwiza, uzushira amanga yo kuvuga icucu. Tuzutinya, tuza wihisha, tiwo utinya abantu, tiwo uvuga ngo nimba ivuga ngo se ngo nanje barankekera muri oya. Ubu maze gufata umurongo. Reka tuje ku mudamu. Abakorinto ba mbere arafatikanya arasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana, nyuma tuze kubasoma no muri Bibiliya yera. Abakorinto ba mbere igice cya mbere no ku murongo wa 18. Buryo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Yego. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ariko kuri twebwe abakizwa imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ibo ni ubupfu. Niyo nababwiye nakijijwe bazavuga ati bagiye muri bwa budanganyifu ni ubupfu. Ariko kuko byanditswe ngo byarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Kuko byanditswe ngo banza nkuraho ubwenge bw'abanyabwenge, banze gushire ku ruhande. Bigize ukora ngo wakoze analyse nawe ngo uko ngubona ngo kameme naje ngo donke vraiment nukuhaza nukigutije ukiracapfunye ubwo kwayo kwibujyo yo gufunga ucya twese inzara yo tumarira umunsi umwe, ariko izigira ucya twese umuntu akamagira apeti ukamone icutamira ukavuga ati irakomeye. Uko niyo gusa yonyine bitegetse kubw'ijambo ryayo gusa. Urebe mwari mwumva ukundi muzaya amasoko muzamona bavuga ngo amazi yaje hano bazabagira ibigega. Twebwe iwacu nuko uzasabaga kuja kwivomero kwisoko y'amazi. Murano ufite ba twajaga hehe kwisoko. Ikoranabuhanga rimaze kuza amazi akaza bwaca mukamara iminsi 3 ngo yagiye. Kandi kujya twebwe azagenda ariko Yesu we ko azategeka amasoko y'inzuzi aba adudubisa ateye ubwo baba ibo ntabwo amazi yogenda iwiwe azaritse arabira amasoko ngo mududubuze napfunye uko kwanje kwibujyo umunsi zo kwira ngo uhagarare gutya nzoba ngiye guhindura ibintu uko amasoko ni bande bantu babonyanze ku masoko ni bande bantu bavomye ku masoko bashiramo ko je umuntu agiye ku masoko
wari wabona ko akama warumva ngo yagiye. Hari umunsi mwagiye kugenda musanga yagiye se kujya nta kindi ngo kiyafasha, ni ijambo gusa Imana yavuzeho. Iravuga ngo muzamuwa mutembe gusa mwe mugende, baba batwara mwe mutembe, mwe ntimuzogenda kugeza igihe nanje nzobahamagarira ngo ni munsi mufunga amazi. Ariko arakomeba kubw'ijambo rye. Bavandimwe mukunda ijambo ryeke, uku turacyari mu ijambo gusa, ni ijambo ritumye ibintu byabikora. Nizibwira amasoko ngo gumududubise, amasoko adudubise. Hano bazana ibigega bakamarunda bagashira hano hafi, ukamusanga bafashe umusozi bakawubakira cyane bakamashira ikigega cy'amazi. Ariko bisa amasoko bazaba ico kigega kizakivoma kivuye ku masoko kubera ijambo gusa. Komeza. N'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Reka dusome Bibiliya yera, biri ijambo ry'Imana. Twako dusoma Bibiliya. Ubutumwa bwera bwerekeye umusaraba wa Kristo kubazimiye n'ubupfu. Umva, nimwumve yeme, mwumve mutegere yuko izivuga. Ku bantu batari muri gahunda kera bazimiye, bari mu zabo mu byaha. Ibo niyo babwiye azavuga ati ebana ucunga izamu yawe tushinzwe. Niba cyaga umwana azamana akiranye ati mama eba uhagarare ku mwanya wawe, ivyo nkora ndabizi. Kubera iki kandi nyina karamuhatira ati wa mwana we gupfuka mukinginga Imana ningira akamaro, gusenga ningira akamaro. Umwana akamugira nyina ngo ariko kurumva kibo hawe ntawe bihuriye wowe mama, niba waradanganyitse birakureba. Aye nimwumve ngabazimiye, abo nabazimiye muke mubatazi Imana. Naho kuri twebwe abakizwa, ariko kuri twebwe bariko bakizwa n'ububasha bw'Imana, nizo mbaraga z'Imana. kuko ibyanditswe bivuga ngo zamaraho ubwenge bw'abanyabwenge, zahindura ubusa ubumenyi bw'abahanga. Amen. Urasubira urahasubira asubira. Ubutumwa bwerekeye umusaraba wa Kristo. Ubutumwa bwerekeye umusaraba wa Kristo. Bwira mugenzi wawe ngo umusaraba wa Kristo uha agaciro kuri ubutumwa bwiwe. Mubwire yumva ubutumwa bwiza. Sura umusobanurire ngo turiho kubw'ijambo gusa. Bwira mugenzi wawe ngo winegereje ubutumwa bwiza. Ati ni bwiza ntabwo ari kimwe n'ububundi. Ni bwiza. Ariko kandi uko Imana iyo uko ntizi kabza nk'abantu uko yavuze ni bwiza. Ubutumwa bwerekeye umusaraba wa Kristo kubazimiye n'ubupfu. Kubazimiye ni ubupfu. Uzora biwe kumwe n'umuntu wazimiye neza, umuvandimwe cyangwa w'inshuti, aza kugira ngo ivyo murimo akaba ari wona kari ufite ubwenge komadatse kurashingira kugikungiro nje ni juda afite umurongo, mukaba mwoje mpaka iminsi ibiri gashira akaza kugira ngo ibizanye muzamugenda mu ngara ngerega ngo ndacerekezo. Ariko uko aba yaragize gute? Aba yarazimiye kandi akazimira muri kumwe tuje ukananirwa no kumushaka mu mwira tereka ngusomera ijambo warazimiye. Nta kindi cyo kugarura hano hantu wazimiye ni ijambo. Naho kuri twebwe abakizwa, n'ububasha bw'Imana. Naho garukira ijambo kuri twe bakizwa n'ububasha bw'Imana. Mureke mbabwire hano hantu Petero yakoresheje ijambo. Dusome Ibyakozwe n'Intumwa kandi 3 kubw'ijambo gusa, ububasha bw'ijambo. Ibice 3 no ku murongo wa 4. Umuntu wihuse we nta kibazo, wahabonye yihuse. Petero na Yohana baramutumbira, maze Petero aramubwira ati ngaho turebe. Mwumve rya jambo kandi ryo nshatse kubabwira imbaraga ziki z'ijambo. Imbaraga z'ijambo zitavuye ku kindi. Uko imbaraga zawe zibakurura imigwaho, oya ntiziba hano mu buzuteruka, hano mu ijambo ry'Imana ribakurura imi. Maze Petero aramubwira ati ngaho turebe. Nuko uwo mugabo agumya kubahanga amaso. Uwo mugabo agira amatsiko aravuga ati reka byitegereze mbarebe abagabo ni iki bari bunkorere, reka mbarebe kubera ko bamenye ijambo, reka ndebe icyo bari bumpeze
kikaba nk'ikinduhura kandi ko ndabitegereza n'ukuntu bambaye n'uko bifashe abagabo n'ababosi ngiye kubakiriraho atumbira n'amaso aramubwira ati Petero aramubwira confidence iyo wamaze kwakira ijambo tibiza bisaba ngo ugogwe ngo Petero yamubwira ngo wa mugabo wa muntu turebe twitegereze cyane twitegereze agumya bahanga amaso ngo hari icyo bamuha akomeza kubahanga amaso ngo hari ikintu bagiye kumuha Petero aramubwira ati nta mafaranga afite atereka tubanza tukubwire mbere y'igihe utagomba no gutegereza ukarambirwa uko aho tubona natwe aje de poche yacu yadushiranye nta mafaranga dufite ayi nimugire ngo ayi mwendo bazamuri Imana icwero ba nubwo udafite ifaranga ufite iki ijambo uzobika ijambo ry'Imana mutima wawe amaso rero Imana izagukoresha Petero arabanza aramubwira ati umuntu ndamuzi abantu ndabazi ko kera nta kindi reka maza mutangarize ko nta kintu twibitseho reka mubwire ko mu mufuka wacu turi gutyo arambwira ngo ifeza ntazo dufite abantu bazakurikira Yesu bazi ngo ni mu ifaranga abantu bakurikira ijambo bazi ngo mu ijambo hakaba n'ubatera igipinda akabwira ngo nimuze ngo nurara wasenze ya iminsi 2 ngo Imana yamikingura imiryango ngo ubaye boss tuba twarakize kera uziko ni bazakura kamakura ngo mu Mana ngo oya mu Mana ntiyari faranga hari ubugingo tangariza mugenzi wawe ngo niba ushaka Imana hano mu nzu yayo cyangwa muri yo ntazi yari sinzi kwijeje ka pastor sinzi kwijeje ariko ngo ikintu kiriyo nanje maze kubona nzi neza nico nasomye birambira n'ubugingo buhora tuwe ngo haleluya Yesu ariko abwiriza abantu ngo bamwe baramukurikiraga bakavuga ati arambutse hakurya kandi bose ntibasabe tike tibasabe n'ikindi ngo bakama bambuka bose bagaca ku ruhande yaje kugeranta agasanga kera bahageze akagetse mugeze hano gute Yesu akabwira ati ndabazi ni ya mitsima narayimbaga muri iriya nayitubuye niba uri mu gukurikira Yesu kubera intego uzonanirwa muri urugendo ahubwo fata umutima wawe winjize mu ijambo ry'Imana uhagarara ubitse ijambo ry'Imana ni uzoshira amanga yo gukomeza gukurikira Imana ukazuga umukabona inzira ikujana he muri Yesu yobiguheza ivyo yobiguha pe simbahakanije ifaranga twuzibona ariko siyo periode muri ubugingo ikingenzi cyambere n'ubugingo bwiza gute nibwo buri muri iri jambo kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima nyuma y'umuhambo ubona ubu muri ko mubona nyuma yabwo hari ubundi kandi ubundi nibwo duteganyiriza nibwo tuba tugira Imana ngo duhe ijambo kandi tuzobemo neza tumenye komeza nta faranga mfite nta faranga mfite yaba ifeza yaba izahabu yaba n'izahabu ariko icyo mfite ni mwumve confidence y'umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we umva ariko icyo mfite ndakiguha mu izina ryande mushavu izina rya sekuru avuze ijyanye na wabo mushari se wabashizeho avuze ijyande ba numirira ijambo rya Yesu iri ubutumwa bwiza ukabubwira ubwawe uzoza ukoresha ijambo ryiwe gusa kandi uzoza bakikurebera mu gisokuruza uzoza utegeka Petero amubwira ngo tukubwire ifeza n'izahabu tuzi dushakeho turi gutyo komeza agutegetse nti haguruka ugende mu izina rya asifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa asifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni asifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa asifiwe Yesu Kristo Bwana asifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa usifiwe Yesu Kristo haleluya nitakuona mbinguni iyo umaze kumenya ijambo uzurikoresha urihaye agaciro amen uzurira confidence iri jambo wamenye Petero aravuga ngo Yesu tujana nawe yageze ategeka kubw'ijambo ryiwe yari afite yaravuga ngo ikintu cyose kaba buke none uyu muntu tugiye gura nawe turamugenza gute ngo asanga karabasaba aremaye arababwira ati muzo mukora nti muceho umwuka uzarama
jewe hano barasaba ifaranga muzimbi. Petero amagara aramuranga atubwire ifeza n'izahabu ntaco dufite, niba ugenda kwahera, ariko ico dufite ngiye kuba nico gifite ubasha kurenza ifaranga. Nimwumve bavandimwe, iyo twamaze kumenya ijambo ry'Imana tugiramo imbaraga zirenze ubutunzi turimo kwirukira, turenze no kumenyekana, turenze n'icubero twiheza. Umuntu akavuga ngo naje gukunda akomeye. Iyo tabitse rino jambo nibwo uzabikubita ku mutima, nibwo uzabikubita ngo naje ngo rega naje sinoroshe. Uroroshe mu bantu boroshe ku isi. Bwira mugenzi wawe ngo uroroshe biteye ubwoba. Musobanurire wenda hano mudage uzokwikubita hejuru, mubwira ati nasanze woroshe. Nzamubwira amakuru mu butigeze kutuzengereza, kandi mu butigeze kutuzengereza ahantu nabaga nuko sinayinegereye Kinshasa, nabaga muca je nayinegerese mu buto, ariko kubera gusa ijambo yavuze aravuga ngo were none umunyeshuri nubwo ese azoba yamwishuriye natavuga amazina yanje 5 bazamwirukana ku ishuri. Badata bagafata amatungo tukagurisha tukajana amafaranga $20 wamara kwicoga ibishura 20 wamara kuyamuheza mwarimu akavanga uza amazina ya mu buto ukavuga toya subira rero genda ubwire so turamenya mu buto. None uri mukwa wangu urakomeye ngo hano yarakomeye mugira ngo ha mugiye cyaragize uteba twaweza twana tukayavuga karatanu CCC koko ku mwendo wa Zabanga Marshal ugashiraho nirankaje bakona kwinjiza utarivuga ko ati stahazo genda ubwire so utazi mu buto hakigenda ubwire so ntabwo mumuzi kandi so yishuye umvi utamenye rino jambo rero. Ariko ubusasa ategereje umuzuko, ategereje Uwiteka iyo azohamagara ngo abapfuye mwumva ni muzuke, niba yapfuye yumva azozukana n'abera. Uyu mugabo abwira wa Petero ifeza n'izahabu mutazifite muramarira iki? Ariko asanga bari barabitse ijambo imitima yabo. Iyo ufite ijambo uzuca bugufi, bageze baca bugufi, urimo kwikomeza wowe hano wiyitsiki. Bwira mugenzi wawe ngo unikubitse wakwiyoroheje tukaja mu ijuru. Confidence gusa z'amasengesho. Petero na mugenzi ngo basenge Imana irabura ngo wewe urakomeye. Petero akamajana confidence. Niba uri mu gukomeza gusa kubera umutungo ufite kuri banki mu bantu musanze boroshe ubaye nimero ya mbere, ariko niba ukomeye kubera ijambo ry'Imana bavutinye bakubaye. Niyo mpamvu Gerardine yavuze ngo umuntu nk'uwo ngo uzashoboka ko wamurusha amashuri, ngo ushobora kumurusha n'amafaranga, ngo ndetse wamurusha no kubyara abana benshi yaragize ikibazo, ngo ariko numubona wafite ikibazo. Umuntu nguwo ntateze kugubwa nabi, kuko icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ikindi umuntu washinganye aho uzamusanga hose uzumubaha. Shoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose, ushobora kumurusha imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko n'umuha. Tubemo haleluya! Petero zose bari barabisize, bari barasize imiryango bakurikira iri jambo ry'Uwiteka, baravuga ngo twebwe tubaye abavuga ubutumwa bwiza. Niyo mishe tugiye kuzadukora. Noneho arababwira ati mundebe mungire nimugire ico mumpeza. Petero amutangaza ngo ntaco dufite, ifeza n'izahabu tuze dushakeho, ariko ico dufite natwe tugiye kukiguheza, nico tugiye kuguha. Ngarangize mwumvishe kubera ijambo. Iyo wamize ijambo uzutegeka, iyo wamize ijambo uzuvuga bikaba. No ngo Petero aramubwira ngo kubera ijambo twamenye, haguruka mu izina ryande rya Yesu w'Inazareti, haguruka
mu izina rya Yesu. Arahaguruka aravuga ati sinzi ikintu kinkoze we, nushaka ibintu bigarutse, amaguru yanje aronga yarabaye, arakomeye. Womenye ijambo uyu munsi none hari ivyawuhangura bifunze ukabirema kubw'ijambo gusa. Ijambo ryadusanze turi mu byaha, twigaragura mu ivata, turi mu byaha, mbese dukorera mu byaha ngo rize risanga niyo nani turimo. Ihutane hagarara kingereza ko muramubona ngo twari tumeze ijambo ritaraza, titwabonekaga, twari duhishe, titwagaragara, titwari abagaciro, titwari abo kumenyekana, titwari uko bikunde. Hariya ariko muramubona ba ni hariya twari turi. Iyo utaramenya Yesu neza ngo umire ijambo ryiwe uba ukiri mu bwihisho, nubwo uza wibwira ngo ko ndagaragara ariko tuba bariko bakubona, tuba uri kuboneka imbere y'Imana. Agakomeza kishatu ijambo ngo rize ry'Imana riravuga ngo nimuve mu bubata, nimuve mu byaha, muve mu bwihisho. Uhereye none kimukibaye abo kwihisha, nimuze ahagaragara tubona gusekanza umuvandimwe. Ijambo ry'Imana niryo ryadukuye muri ubu bwihisho. Nimufate ijambo ry'Imana murigire ubuzima. Imana iguhe umugisha. Murigire ubuzima, mufate umwanya wo gusoma ubutumwa bwiza. Ukubabaza mukabaza ngo ni bande bazasoma Bibiliya ku cyumweru, usanga kubera ko uzihungura usubiza ngo uyu munsi yajya ngo ku cyumweru munsi n'amateraniro ngo reka naje nihindure. Irimo ibintu bikomeye, irimo ibirema, irimo ibyo ubasha kuremuka bitagenda ukavuga ngo kubw'imbaraga z'Imana nibigende mu izina rya Yesu. Nibigire gute? Nibigende. Iyo wamaze kumenya imbaraga z'ijambo uzuhindura strategy, kandi ubutumwa bwamaze kukuzaho buza bugukura mu byaha, bukagukura mu bubata, bukagukura mu bitagira umumaro, ukabona kugaragara, ukitwa umwana w'Imana. Ndabasaba muve mu bwihisho bw'ibyaha, duhishuke tuje ahagaragara, tubike ubutumwa bwiza, aba aribwo dukwiza muri iki gihugu. Nibwo abenshi bazahinduka kubw'ijambo ry'Imana, ariko tubwacu nitufata umwanya wo kugiga ngo turisome, tubone kuribwira abandi, kandi turi kure mu nyandiko, turishire mu magambo. Satani asanga Yesu agira none Satani amusanga aramubwira ati se kuri umwana w'Imana kandi ufite ububasha n'imbaraga, wahinduye rino buye ukarihindura umutsima, ko mbambona ushonje. Kandi yaramuturutse ahantu habi. Inzara ni ikintu kitoroshe. Yesu amusubirishwa ibyanditse, aramubwira ngo biranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Iyo udafite ijambo hano bogukurwa ahanze kuri banofu woza wamara iminsi 2 tutabizi, kubera iki nta jambo wabitse muri wowe. Ariko biki ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ibintu bizohinduka. Wowe utariwe bwira mugenzi wawe kuza wireba sikuri ati wotunga ijambo uzo bakarusha. Mubwire neza muhindukira ngo ati ukuza wireba sikuri ati wotunga ijambo ry'Imana ho bizindi imbaraga zidasanzwe. Oya ukuntu uri umunyembaraga no kutabizi. Imana yabwiye Gideon ko Gideon atari yibutse, iramubwira ngo Gideon uri umunyembaraga. Gideon atari ko wagira ikidipe, jewe ndi umunyembaraga, jewe Gideon wahunze umuherezi, ndi umunyembaraga gute? Imana yabura ngo imbaraga ufite zonyine nta n'izindi nkongera, uri umunyembaraga. Haguruka ukura abantu mu buretwa. Gideon ati babujemo jewe utarize n'igisirikare, muvandimwe muri ubu dagura umunyembaraga, nshuti yanje uri umunyembaraga. Koresha izo mbaraga Imana yaguhaye, wikwigira umuntu utarimo imbaraga